Haga ni ke video ngini page haduk Katno ke WWE ke siu bainong syagi Rangialympat ke bawan bani shimenta haga ni karensan. Kidon hadu ars pa live wengot ki Rangialympat kan thai bat sidrang ki bawan bani shimenta haga ni karensan WWE how news nam arajar ar peusau. Bat baro kini ginong shimenta kiyo lalang ke jong ke Jingsiew katkum ke jingpau ke jongki. Bat ka bainong ka barit tam baga WWE ka siu syagi nong shimenta haga ni karensan kalong ars pa san peu hajar US dollar ne arkulor haka pisa India haka Shisnem. Temendang ini pek tang sangut kinong Rangialympat haka ni karensan kibiyo Jingsiew ka bakham he na baro kinong shimenta haka ni karensan bentau snem arajar ar peusau. Kabasan kadai ka bekilin kabare ka Rangialympat ka ba he Jingsiew tam na baro ki kenthai gi ba shimenta haga ni karensan WWE. Ka bekilin kayo Jingsiew hadu 5.2 million US dollar haka Shisnem. Basau de uran di Orton ubre urang ilekai ubabun na pedeng jungi ubangi ju sngew tenat bat pejkai uran di Orton uyo Jingsiew kombasau million US dollar haka Shisnem. Balai ude Roman Reigns ubre Rangialympat ba pau bha haki ni gisni gi bamenta bar ga Jingsiew ba Roman Reigns uyo na ga WWE kalong kumba 1 million US dollar haka Shisnem. Ubaar ude John Cena ude Rangialympat ba benanam bha hagi Shisnem gi ba kham hadin bat kumjuru hagi ni gisni gi bamenta warlau John Cena wan syaga WWE kum ka patsan Henry udang yo ya ke Jingsiew naga WWE kumba pra punsan million US dollar haka Shisnem. Rangialympat ba he Jingsiew tam na baro ki Rangialympat haka ni karensan WWE uday Rangialympat bom shifting yano badu basatar tam nagi weipat ki Rangialympat WWE utau day Brock Lesnar yo Jingsiew hadu khat ar million US dollar ne khandai pun riu klur haka pisa jong kari India haka Shisnem.